Jenazah Lo Ekarini anu dari korban mobil FVV ulung di jurang Banjar Bukbok Kaleran, Desa Bukbok Karangasem, 30 September, subuh di rumah duka Banjarinas Dangin Yeh Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan. Kurnane korban ketut suari ke nyeritang, kurnane mejalan aja ke keluargane sawetare aja ke Kudus. Menek mobil FVV lakar nerlokin cucone 3 bulanan di Bukbok. Suarike sing milu ulian subebek di mobile, samping ento ia masih selesai mabuk yen menekin mobil. Kurnane menjalan jam 6 semengan, ia sing lah firasat tawah setonden kejadiani. Suarike masih manelpon korban nyekenang subenekat apa konden. Yen uli tutur keluargane, ditongose kundangan entuk korban nagih apang engal mulih dogen. Sawetare jam 12:05 menit, sagetan ada telepon uli keluargane yen mobile ane tumpangine teken kurnane ulung ke jurangi ane dalemne 13 meter. Ane ulian remne lolos nganti singida ngendaliang mobile. Rombongane ulung disubahne mebalik ke Buleleng. Pas kejadian korban Lo Ekarini sedang negak di samping supire. Ia ketes ke sisi, selain ento ada masih penumpang lenan ane madan kadek Suyastri ajak Loh Kartini Metatu. Maka kedua play bange ke RSUD Karangasem. Pas Kamis lantas abane ke RSUD Buleleng ulian pengideh keluargane. Korban ane lenan madan Nyoman Widasni, Loh Desi Sutami, Ninyoman Sriase, Loh Putu Apriani ajak soperne cuma Metatu bedek. Jani kondisine kadek Suyasri ajak Loh Kartini subenge melahang. Cuman keluarga sing bani ngabarang yen korban Ekarini subenga lain. Pangsing drop kondisine. Jenazah Ekarini lakar upacaraine kayang Rebo 8 Oktober. Almarhum sedina-dina medagang jaje di peken Desa Sangsit. Ia ngelah panak tetelu madan Gede Doni Mahardike, kadek Nova Suartame ajak Komang Rudiawan. Tim Bali Express ngelaporang.